Kinongilam Confederations of Khasi Jaintia and Garo People FKJP Ribhoi District Mandakasngi Kilej Banjurip Yakaway Kajaka Jongka Meghalaya Mineral Development Corporation Limited MMDCL kepada Hakasnong Mausmai kata kadai hadin makialap baya katai kajaka sorkar lati nakajing thumu penmadan bat bantaino dikiway kija jingtray jongka kenhuan kiriu simet habak kitai kinongilam FKJP Kabalayalam Dauba Louis Star Lingdo President nang Tauba Lumlang Maunai Senior Vice President Lembat Kiway Kinongilam FKJP Kilepoi Hakade Kijaka Kim Siam Latip Yakijing Temu Jong Kesorkar Bakanti Bat Penmadan Yakade Kijaka Kumta Kilakhot Yorang Baksinong Kamau Sumai Nak Benta Panyo Jingshai Halor Kate Kijingti Bat Temu Penmadan Yakade Kijaka Kinongilam ke FKJP Habayo banyakran bat orang bak senong mau semai kilayo jingtip banakal yang kesenong kalaai ya ke no objection certificate NOC nak benta bantai ya ke petrol pom bat ya ke we ke resort hapo kate ke jaka jong ke MMDCL ubak Louis Star Lingdo habakren sikilat petai kubor ulaong bakaseng ke sengolongo habalayo jingtip ba ubalayo bat pendenkam ya kate ke jaka udai ubreu ubana ke jela Asam bat kabala penlong ya kaseng bakan sengau persya namar ya kete kejaka lala banterai tang daki breu kibana kejela Meghalaya. Operation of Khasi Jaintia Garo People not Khasi Dusai. Ni one ban inspection ya kan kejaka keba kadi government land. Di nagaliang jumi kaseng ya jingkit ba government ka ibis ya jibril keba nasabar jam state ini. Kejing pilih coba ngakwa apan pilih ya government. Kalau pilih ke government kamla apan IDs dia diberi badai na pokaket ke jamu. Dia sela benong bah kasih gini pun kepala punya kabar koi. Ke kumbang yo jingkit ahnya kadai hadin bangilai yo jingkit pilih na orang ba senong jong ke mau smai orang ba ni ai ke NOC bande pom bat kita resort di government ne haba ka ai haba nakaliang tong government haba unang ba senong ula ong ba ni ai ka NOC bande kita pom bat ka resort balai ke government kamla ban ai kita jelah bedai kita ni kita jaka kita la bande kita di kita pom dan di resort namar tubun kasih gini kepala ban invest kum kati jak business LSD kadai ke fil jong government bakala apan ayo tau ba ai katang kau sorita na ba ni tim ba umdei hi try jela jeni dei ba na po jela Asam te balai ke government kala apan ayo kita gitu te ngang aso batang ba laga nakaliang jong government kala apan ayo kumta banyak itu prakasi jeni bede kita ni kerajaan. Ke ngidang budin susu la kadai sisan en katum ka jing itu jong roba senong abade kata nasi bagila bende kata resort bakta pom na nagaliang jong kum kasang hin dan kan nyai budin ni kane buat sedu. Sekono ko banta kat basa kam nilang ban ya budin nagaliang kum kasang Ginom sangkaj, la kadai siya na kalau kadai government kan happen besar itu.